Igandean jokatu zuten Beasainen 81. Loinaz proba 8. Jon Lazkano memoriala. Ia 100 urteetan zehar gerora lehen mailako txirrindulariak izan direnek jantzi dute txapela bertan. Eta aurtengoan ere borroka bizia izan da palmares horretan agertu ahal izateko. Lasterketa arriskutsu eta mugitua izan zen hasieratik, eta amaieran G-Sport Wolfbike taldeko Sebastián Mora Valentziarra izan zen azkarren. Bigarren Anpo taldeko Unai Cuadrado sartu zen, podiuma Caja Rural taldeko Jaume Zubedak osatu zuen. Sí, ha sido la primera parte de la carrera muy nerviosa y por lo menos hemos salvado bien alguna caída y estaba preocupado por las caídas de cara a la preparación que tenemos a los Juegos Europeos y que he querido evitarlo ir por delante. Nos hemos escapado al principio y luego se ha reagrupado otra vez, pero bueno, hemos empezado los puertos y me he encontrado bien. De cara al final éramos dos compañeros, yo y otro compañero, Fran Rus, y bueno, al final nos hemos jugado aquí en el último puerto y he arrancado a falta de 200-300 metros y ya me he tirado para abajo muy rápido para llegar a la meta en solitario. Bueno, pues la verdad que de cara a los Juegos Europeos de pista que estamos preparando, muy buena, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, hasta incluso creo que demasiado bien, pero bueno, estamos haciendo el trabajo bien hecho y eso es lo que importa y lo que te da es moral para seguir trabajando. Bueno, gustora zer baino hobeto bai, baina hemen ekipoko lasterketan zeo zer egin behar genuen eta bueno, behintzat 3. ondo. Azkenean talde guztia zeratu gara, hemen iesaldian sartzen eta bueno, zorionez edo zoritzarrez niri tokatzen zait eta bueno, adudana egin dut. Hasieratik oso azkar, ez zen iesaldia egiten eta talde guztiak oso urdit zebiltzan eta bueno, azkenean ia 80. kilometroan iesaldi bat eginda, iesaldi handi bat, eta gero pixkanaka apurtu eginda, eta azkenean 5 edo 7 gelditu gara aurrean, eta Maldubian gora hor erabaki da. Bai, egizan, kirol maila aldetik oso gustora gelditu geha, karrera moitu izan da, eta, bueno, karrera ondo junda, istripu txiki bate onda, gure laguntzaile batekin, baina, bueno, normalen, gertau ditzen dien gauza die, eta kirol bezala ondo ikusten dugu. Egun da, 80 txirrindulari etorri die, 200 etortzeko zien, baina azkeneko momentu talde bate faia oindiu, eta berez nik uste dut berezitasun bat izan dela lasterketa gogorra dela. Ja hasieratik odendain sartu dugu, kilometro egiteko hemen aldapak sartu beharren dauzkeu derrigorrez eta lasterketa oso puskatuta iritsi da, oso gogorra izan da. Eta hasieratik oso azkar ibili die txirrindulari, lehenengo orduan 44 orduko media egin dute, eta bukaeran media altu bat egin dute bai.